Netflix je objavio listu 10 najpopularnijih, odnosno najgledanijih serija u 2022. godini na ovoj platformi. Prvoplasirana je skupila skoro 2 milijarde sati gledanja širom svijeta, ali krenut ćemo od broja 10, na kojem se nalazi serija Virgin River. Na 9. mjestu je horor fantazija The Sandman. 8. mjesto zauzima još jedna horor misterija The Watcher. Na 7. mjestu je mini serija Inventing Anna. 6. mjesto pripalo je jednoj advokatskoj seriji, i to korejskoj, Neobična advokatica Wu. Još jedna korejska serija je na listi i to na broju 5. U pitanju je drama Svi smo mrtvi. Na 4. mjestu je serija Bridgerton, smještena u London s početka 19. vijeka. 3. mjesto zauzima Dahmer, biografska krimi drama o osuđenom ubici. Na 2. mjestu je fantastična humorna drama Wednesday. Najgledanija serija na Netflixu u 2022. godini bila je 4. sezona serije Stranger Things sa prikupljenih 1,87 milijardi sati gledanja. SF horror dramska serija o kojoj ne treba puno pričati, već je samo gledati. Pored te serije preporučujemo da pogledate i video na našem kanalu posvećen najgledanijim filmovima na Netflixu u 2022.